الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أما بعد. Kwezi watukufu, ama ni kawaida ya hatu ile tasila hentwa idi si humwereani omhono waidi wa baraka. Mwombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ridoka haruma aidi na furaha ya ritowe msibani rilo nuo ya ritowe mdurito msibani unu nade bwana woi wasikwacha natikada mina mruzuki wangu ukayaonge na mwanyanya ufanyo hazi daena sumani wa mkababa mwanyanya uo Nabila nise director rasa wahi bati wana tibe watoka kwa hibi iPhone Abonge watukufu sikanzani mwambia ni bani ukaa bwana uwe kufanywa zidai na azali shamba ukana wanugari sikiti hao wanasikalise mnaharamu woi edabiye mwanashe wangu mnashona hangu baba sage fundi watu fundi fahari ya dojwa izo ambao ba wanwandu pia ngwa mwishili yao bonsi jubana nizo ambao ila de haki ya baki de namna ya zambao ala kulli hali sisi raribulwa ngarichwa ya ukana ekoleri ya fahari ya loniyo namna fahari ya lepizao azali ilangi yo justifiye ba azali katu urenda rongo za uka ya baha mafura ezembi azali ya tuzirenda dazivi ya uka fahari ya dombali ha protocole son excellence al-aqid monsieur le président al-imam evanka mtuona izo wakomori warendo hao abongeda mbie fahari ya uka na mgunge nae na lojua uka ngari mdungao siri do bandu da sina asumani ko twambwa o watoda onae yabo fasirabo hiti ifasirabo asumani hatumbu mpaka ba hata ya loda ena o ngwa muyenga o shakwa tusubuti watujo pole zitwa wende zilio bangabo mjeni wallahi mjeni anambia ukana banunga bwenyeza wana damu ziliwa aizo watukufu ikabla zimuni mdejeni babi banu ba unti usiku wa majamvi na mavushe na mabuhu aina hali unti usiku wa hao na wende kwende wahibia wandumba biza silipo na babiza tiruko higo wavae wadole mikatagudugudu na hibe magonzi ne hasa hao shadongo zaidi na ndongo za ibada na ndongo za ukweli na ndongo za swala na yaumu arafa na hizo tinongo za hao wataondo walali wanafidia wasumani hizo tinongo za hao wala wasije mweza shonga abantu au bacha fili abantu ijamba ngeli tamani ya mwono mwema au ngeli bushiri yawe idi njema kabati idi njema wazima na mkabwa wa duniani izo de samado na kansari zambe banu ngabo wandu wema wafanyo hazi daona le katili la sumani azali hiyo haruma surati Ghafir ezenugo hizo Mwenyezi Mungu hasamba وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله إذن زلجو زنكا وزنبا يوكا أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون بانوغابو مامباسادوري مثلا يونغابو وانروا بولواني يازالي وفانيو هازي بونزي وانروا هما بيلو وانروا هما مسايديه وانروا هما فكري وانروا هما دو لما فجاري لما ظالمو وانو ashe woti sawa karna uto urenga mndu ufanyo hazia hensi ya au serikali ilimpangisa sana izo ndizo nakambia mazangane bizevezeve no zashonga wenda wanzo ike mna conseiller yano amata kono na no hata yabe hunu yamba habe ha conseiller katamba habe ha consularant bana ta consularant woti ambassadeur ikajuzi mna conseiller yabewa ike kwali marindi na tijimdo binadovi ya waida bidi monere kama toka ndi bo machui monere kama toka ndi monere kama toka ndi
Ola ba conseiller wati ambassadeur wati consul. Bana ata kama tujama ngabia ba usenda hubi kama tuko jipata ngu yapo. Esabili manumru wa kweli ba ingangumano na mru shamruka insafi haruma hazi ya madai nukanzo mria kena rigueri nganzo mria kena charisme nganzo mria jo uvaya nganzo mria ke msubuti nganzo mria jo urongo nganzo faswa lamma diga daena asumana asalino wenza shonga wao shemba bizo na mtu mmoja mala aliboka mnando ndo madola arumwezi yanyu jisonga zirorovu na zikada na zikukuba na machanze shauku ndo madola abagana mtoto ula baba zote tarumwezi sana na mwede mwabia asumani mkaba wa yenezahe au mwede mwabia biokana nenda pareo la wamnome paranta mwabia cheza ba wakati atakuwa tina zuhaba basa watangu wanzao ike konsula au conseiller yemu ambassadeur wa ambassadeur yem titi wa tukoza kila abata mbuka tuchata hizo zomba shayo tidio ndio na mtegele unuba mafundi na mtegele wanaba basa ndakaze juba ya ziari tisati tuwati na mtegele unu ibanu maula wa komori ngamdunga udini dai binyi يقول تبارك وتعالى في محكم كتاب العزيز بعدما 200 متر واصل إلى الأمام إن المنافقين إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى ونافيك كانوا صليو وتقام باريسي يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا مذبذبين بين ذلك لا إله هؤلاء ولا إله هؤلاء وانرواو قواتي هون قواتي هولا ebanu nyima ulama wakomori kamdukawe dilinda hivi yodi yodi musisa uniba na basa washira hanyo ebanu leo usiku talelo wa usiku wa takbira wa usiku wa himda wa usiku wa talbiya labbaik allahumma lak labbaik leo usiku wa Allahu akbar wale usiku wa alhamdulillah kathir izo zote pesa zongo za leo shale wanu kwa tuanda uwa wantu no kwa watu monti banunganya madema yahudi nyi watu mlokomori izantu ndaru ayam tatrif nezantu zaurelebwe nezantu ya wajonda watunge ndabo waje wambe ebanu bo madugara bisautiti banuti ndanyi basi ekeya umwara falelo yakwentwa bidu andu swale idi wachila hanywe ekwando so haya umwara fale wakwentwa bidu andu hula wandu tinzezi nyama na bareka mtinde wadwalo hejwa tinzezi nyama na mwede mwezi hemba bya bomzi hemfa magabo basi sikarjo utari ile mfombeli yo amadu wandu amba watido sisi wandu amba watido ebanza bareka mfungo ya umwarafa lelo mto ujwentwa bilima ya umwarafa yode ntwa shenda abwento ntwa kume yode ntwa yidi ebanyika mnuka mduka ndini lelo mjwa tena kama domo akamize washidini gamonao wandu mduma alafu ambe rido dasa audio ya utamba hitu mwede manike wandu wale msove owana ngamjuhao kweli mbale mizinga na zindu mwede mangamize owanyanyanyi inna lillahi wa inna ilaihi rajiun maulama ukabatu jojaba yarongowe wanufari wala urungwanai wanufari wala matifundi wanufari wala mati jau omabani hanyu ngwanikao wandu zinyama wale wanikao wandu mikate wale wanikao wandu mapesa ya swadaka na zakana na udhuhiya wapare wandu watu wale banyumjwa mbala mizinga na magerena tika modoma nikao wandu waswadio bobo nabe untsambe bayutamba mi amtola peace alintulamba washenzi ezo tobia zakingizo namnabi yebona kibu namnabi ebano ntwaidi wandu wanikao wandu zinyama wale mbanyama wanikao wandu zi wanatohole wanikao wandu mapesa wanikao wandu vao wafaye waswale Eid al-Adha inu hamba Eid al-Kabir baada mnyezi mgu ya samihi wandu wandu kwa tuwa bale mizinga na wandu bahadi wamba wandu waswali bana ndo mazeno wapare wandu hiti nido para al-imamu al-aqidi fakhamatu raisi dema ni wapare maswahaba ni wapare mitume ni wapare namnabi yani wapare wandu hindi usiku wa Eid يوم العيد ووسكوا فراها يوم الفرح يوم البهجة يوم السرور يوم المحبة يوم الصلح واصل إلى الأمام نمنبي نمنا ما زندوا باربو تم التبليغ عن خطر أمامك بعد 800 متر إذا ما بقى ما تم سؤالي دانينا بوشاهالي سينغارا زوري دوغا يزوم تومي يفانيا صلى الله عليه وسلم يامي ينرو فاني إذا ما زوري كوانتو هيد
usiku wantu ayidi yodo usiku mria kono rehma yodo usiku mria nzanao yodo usiku mria tubiao eba sabareke ya umwarafa yisa mdungu enda movumu bo mamdo ha zabari mtu swale matu jana ya umwarafa ya bole lo yodo ntwa kume lyo ndo kuswale dibo machui yoti farudhi ayoti suna wadadu wanazijombano wanazinafiki ezinu mzirenge na tida hivigo ngena mjom nabi ezinu mzirenge na tida na mnabi yenti wikayao ezinu gozinu mzirenge na mjom nabi ezinu mzirenge na tida hivi Arabi Saudite mzirenge na Misri mzirenge na tida hivi ya ukayao muarafa lelo halafu yabo nyinyi ngamjo uswale ntwararu na entwa idio kwentwa kume entwa idio kwentwa kume aidiyati farudhi yoni yakuja wadobiria ila sunna ila fardhi kifaya ayati mpaka yoka tuja uswale wandu swale ushawo mvumlale mvumu emana mtu swale ushawo emana mtu swale ushawo ndiwo mande zentu zinupi andu uswale hidi na mziebo mtu swale mjomjo swale ushawo banu mtu ngo akomori banu ngamtukwa alafu mjo shama laba mafundo nyumeni na mbakaru mayatsa haya ngena mwede ujopa zira siake kano ya la wasenyora shamwede mazile bese bayole mafundi wa halelo wado zena zina zira si omala honiani ojotinzanku une hudu na zemba sina mwede matimbeze ngama mzisise na mteza irizo zi unonino mihono no komioni na mfanya namna hiyo wamaba hiyo cha mabali yanyu kwatinzao mbe na buzi wonyisiza wandu banyubo washenzi mjwe mwede malu wana na nyubo hifa mabani hanyu ngwatinzao magonzi na mbuzi wanyisize maisilamu banyubo wana haramu mjuhe mwene mado wa komori mwangamisi unusiku wa rahma unusiku wa maghfira unusiku wa tasamuh unusiku wa albahjat wa surur baneti yoikana wandu yabo wakawiruma ziki wangu mtukufu tu yabo fahamiwe wa Said Ibrahim akabo mjahunu mjamtia wandu kana sambi wala shia wallahi kena tutawo shia wa sambi rahano no sunni wa zali na botamba mimi sunni wallahi tutawo shia wa sambi kado marashi na majana shenda rahano sunni wa zali unu sunni ndo unu kafir wait unu kafir lilu kafir azali khudu minni ezinto biada zibizinu haina usiku yo ibada inu furun inu branch inti base ya ukana inu gejuka usisa chao eba bano ambao niko wandu maindu wale ambao niko wandu majiwano wandu sao wedo kwa fira nao iko na twabiyambi kutujwa wabala mizinga na gazi ndo watia shango do atahe wandu wasongo maulida utahe wandu kwambango waswaliwe idile mlo wa hulawa na mwambia amina banyu hawanu mlimbango nzimlewe unusiku wa utinza gonzi wandu wanikema isilamu wale bahende gutinzo ema isilamu ende ya wanikema gonzi wale mdo wa hula wa haraka na mwambia amina na mdo wa mwambia amina eze baraka sa usikwale lo unuvanu ikamdo mwiswa wandu wataho magonzi wandu wataho mbuzi wandu watinzo nyama wabali odo wanikema isilamu wale watahemba tole wa wanike ekakwana utoda wamnikane tole ya falasika uenda warenga mnatoja la watijwa mnikani maburungu kairwati mnikeni nyama bawo kwa baba mnikoni nyama kwa jom mnikani porungu na mpunda mle unu muhima hizo shuli za hanyu baba Sumani la kumdini kumali ya dini wanu wao kutuambudu Mwenyezi Mungu bana weda wane dini hatu za bari wewe aruma hizo wanadamu waramplace wa mouton abasa wanumdede makanibali ngam bese kama nzomdolo wanadamu esa bari bwa Sumani la kumdini kumali ya dini wanu wana dini yao sikasina dini yao wongo ambudu nyo no wani mwa Kampala wanu watu wao pia ezemfiombi udu weda wo hifana metini wanu esa bari no Islamu hatu wanu go firwa ngalo zoka Uislamu yala malaba wanu wadu weda hurenga wala bantu swaliza tende yao Dama Mwenyezi Mungu anza uhibe sababu yeye mafundi wa Komori kabati ya jua wakati ambao kana Mwenyezi Mungu yabanibe wakaza Mwenyezi Mungu wao Asumani wakaza Mwenyezi Mungu ndabo ari Mwenyezi Mungu mabahibe na Mwenyezi Mungu abamrati dhulumu abamrati mizimiadi wa aufu bil ahdi inna al ahda kana mas'ula wa aufu al kayla idha kiltum waznu bil qistas al mustaqim nalawe nambashele babi amina nalawe alafu leo kutoka tuambie mafundi si maulama ukarjajiwa nondo kama tajiwa Asumani de yasinye mrumelo ile mrume mrumshalo ile mrumshe waina ndogo yambi lwangu kubali no ile abaki yabo asibabu de zembi yazirenda
Evanu da wana shindini unugoda sahindi mndo wa utongo hada wanda utaureche unugoda sahindi shindini wasumani kwendeza huenda waona walimu waha honezenyo hawarante dini ya Kiislamu wenda zaho vango ufikiri kana wangaru wazao kwa Uislamu wado unafiki wa wandu wa uzingiza hapo chezo tabia uzina dawo no walimu na izo zonti pia sabwe mafundo wadungwa batende utube abo uniko mhono juziti wana wandu waka uniko mhono wa aeroporo watu waba subi watu la wasiwa ni uniko mhono mtu mhono yukiri kwa mhono uniko mati udogo udori sikara salu mhono wakaza kufuba tu ha wabatoba yote tseso afio bahingudu wadike mihono wanakwezi wana nyimesi wadike wana mihono jau alafuti wanazijomba sao wamniko mhono ha akila umezi emdoka ibidi mbwe university ya umezi utoto wo mhono watadamu wo mhono wa basi wamniko mhono kwezi wasili salam wadungo singani azifati watoa fati ya mengomira ndaru ula umezi baleni mko twanza ikebala sala tilfati amguna mdagani danyinahe nguna mbali ni danyinahe omasujo mkaya ebani fati yindi ebani wela nda hubo bala bamati ebani ala utahindi embeli lani hindi izo dizo kabla sabwe ma journalisti chabale una koti ma journalisti ola mabuhuna maviho na mavushe na marib ha journalisti ban journalisti wode go filme wa mezi bana ma journalisti wazali wao so onda o filme wa mezi اتخذ المخرج الثاني wa mezi wa himaya rawa kama shela kwa mduge CPE à gauche à droite levez la main ba wondo adungo heda o imili azali طبعا علماء السلاطين والله العظيم شيوخ السلاطين منافقين namna jemria pashia haina usungu to pashia yaude zemali za hanyu dizo zirumishi hao yabo ezemali azali ya beli yao banu haina nti ewe ngodo da hu ego data hindi engu joli bella hindi omsafarango ujo karantablo omsafarango ujo libeli ya marunda ngalijo hunda mavuna shautudobenga ina usiku basi utodobenga mvio yabo yamba bale misafarango ila wala tikamba odo alibao shabala da sider libao almuradi abo karna ula asara kila he na lawe na mwabena la baba nulolo usiku mrahafu usiku mwema kama sina rugo zere de majeshi yao basi ezembwa hizo basi ukamkubali manikubalia ukazi numba kama nikubalia ukazi numba usiku wa Swahili wandu wafa yandro walao na riswalile o baba no ulemengu kamili aina kalijaparisha kabaja mtume mkomori baba wamba waja mazarifu ntujwa wodo vya jana weho au mjomba mtume ndo vya au mwana wa mtume ndo vya jalo la komori mwaba nyima zarifu likubali ndo litimane nyima zarifu nyi watu wa mtume nyi watu wa Ibrahima nyi watu wa Adamu nyi watu wa nyido anyanya nyido anana shwahide mavallai wahe ngiwana ba kama tu ititete kama tu ititete كما زيدتين ها بعدما أتي متر عند الدوار na mwede mwambia azali ya resi ora wandu kitwa leo twaiti leo siku wa mruva mbangu yale mbahindu njema wandu wala uliane eba ndu wamebanyi watu wa mtume eba na mtodunga hizo ya tani zoiti eba na mtodunga hizo maka eba nga mduga odini ndai biba au banga mduga madhabi ndai bali bani hizo mina nzoni juu kama zoni juu madhabi mdunga o ya uka madhabi ya ndobi ekem swale idi lelo eke ya mwarafa lelo wandoda mavumo usiku zima isheleze nza banika nyamanyire makara fa maleme wa njokanza mwede mavumo mjomode mwarelebwe au mtsinze nyama basi bari mdo ama ule mekupia waswaliyo idi leo wa wandu bokongwa rumao ni mazetwa na walimu na wahindini banza bari mto swale idi usiku ndo bidi waswale idi idi yoke ntwa bili ibanga mduga udo namduga mjomba hanyo au namduga mbaya hanyo au namduga mabanyido wa mtume namduga hizo mtume ataniso arumaiso huo ndo boziki wangu matamani wanuka tubenza izo tambi lazo niziki wangu tule osimbusa ama wallahi bofuti fahar wanua ezo ashia na pia wanua kurashia na waezo malala wata kabati ujendo leo ndo wahimili azali enda ya wangamizeze mali enda ya nikwemi enda ya huzensi ya nikweli ya balenda ya hiyo ya temaruvu watu wadomfanyaze kwezi halafu haina mndugo sasa fata wala nabii Ali
Allah fati ala nabi aina mrajende sharifu ngozi ya towe fati ya ili azali yafu ikamjodungana na yeye bwana fiki washonga alafu ma journalist wadungo unjia haruma ezek zone d'évolution contrôlée karibuni ya pare ine avio uoma viho uoma vushe uoma rindi uoma indini alafu ende wakati hawasile shiwanta shama toifa fakhama raisi al-Anqidi na wahunrwa bande namna inatandi aina usiku azali basi usiku hamalelo usiku wa furaha ya subuti kweli watowerusa wende wadowa washindini wawategazi wawa ebanga monao shaba la kweli ndujua mabiani mratu sibutaro ngowe ba mtino apare bo washindini ram centro mamdoto zibuiza hanyu bo washindini woti na bisire na hamba wondu ju beludi hamba yokana ndatu subuti alto zibuiza hamba jeni ka jozi ya basa ebatira basi ukazaka wafano anashao kwa zero wakaze pare rido wadosa leido sikuanzao wado hulawa na wabia amina wado hulawa unu muhima wa urawandu na wene wabie asumani gozibi wa mkabo baukana enswaidi yo mdubali ya kado mdubali ya hidaya mdubali ya mdufanya o wananti plaisir ndwenda nikawa nduzinya mahatinzi yeye ngumponezi twaende anikezi nyama zile alafu maudu ngujwe hiyo ngare generation belu wala katana generation auka haina grupu watundele bange wavura au ware mwane mishipa wanzwani kwentole yankunzi wenda wamba si generation belu si generation davi si do yando reloading ngoni mweze fikira enyi wando kausoni mwadage si do yando reloading ngoni mweze fikira wa mankileni na bonganyo usoni ko twabeke mjodi ngoni wa mankileni na nyo usoni eban mdende alhamdulillah do foma ha encore une fois mahakama na izo zonti pia wadaza wandu ambako swaliyo idi asiba bwindoko za dini ikayao ulemengu kamili enyi nikanyina maulama urahana dahu ebanu paro jilo ni mtume komori hata mtuka ujanke mtume wa hanyu amwambia ni yauka eke mfungu yo mwarafa mfunge tumunyi matwende heji wandu swale ido ushao ha ewe mtume dobi ya komori bomo chamwamba nyimazarifu akadiri na sheulila na shatuli na rifaina na ewe dobi ya chamwambia ni yauka na mdifasilize shiyo shamwambia nukana ya mwarafa lelo abwe yabo ntwa idio ko ushao na mjumdabi ngaza mtsora mbiza bari rado juwa si wajinga kabati fundi ujojo banini zifarudhi banini mbijafanya namna nzao banini chau sio ndizo mtoto mdoambia mtoto ujinga mwambie wako murizo Mwenyezi Mungu amba zambe Mwenyezi Mungu amba ukana wakuli alhaqu min rabbika wa man sha'a falyu'min wa man sha'a falyakfur inu dini daivin ike ema islamu kamili heni utoheji yenda haruma jabal arafa basi yabo entwabili entu yoyo funga tumu entwabili hajwa swale yidi heni ulohula yabo ngujotinza ebanta bari nyenyi bo komori laqad wasalta ila mtostahizana rugozino ezabari mtostahizana rugozino nyi wa komori Abangay anducha mabekana fahari murongo nayi shaminsi na ujua haina usiku ile jeshi linisodoni kiwa mizinga lo juhale ndalo bwana yasi wo hifa no funga wangu bure ele dhambi la washindi ni wafanya davo waswali banunga manzo atiswali ebanu mrantu wafira nao mrantu wahibao mranti wale wao mranti wale zetu abiyambi mjuanga modoma uwa wangu amba jana ya muarafa abolelo emaisilamu pia ngwaswaliyo idilelo alafunga mtu modema wao sisi kabati mwenje kabati pare ngarisoma we maulida si wambeni wojioni gamjwa mwe mawafume banu unusila muda ubyo alafonu kama zinje banu panyandro safi ndote haba normal kwa medazini usiku waidi uno usiku waikaya wandu samihilana wandu busana wandu kana mahaba wandu nikana kado wala wapia wanika wanu wapia wanika wandu waone samahaba na amuru na tukoza kweli zabari mlo namna hiyo baza bari namna bandi nje shinda libelini
Ibanuka mnazo ngo fakiri wa shamdadabi daino wandu wanazitobia wanenda wa Komori. Ibanuka mbimisao haina usiku emijatu itotwa gazi wandu tulo wafu atufungwe na elejeshi nini basi kilisina ngo ekati utu adhibu wanati wa Komori hata usiku hamalelo ibanuka mjwao la taqtulu as-sayd wa antum hurum wandu hamango haruma ihramu wandu haruma mwezi wa ibada ngamtu wamwe mawe wandu wamba vanu tukume eni utoheji au tojoshindo tinta basi fasiyamu 3 أيام و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة ذلك لمن لم يكن حاضر المسجد الحرام wenji ngwafunga uzentu shenda za mwezi wa Dhulhijja uno baada ya Arafa yode ntu yashenda ntu kume yoidi omrufunga tumwe twaidi yo haramo omrufunga tumwe twaidi yo haramo ebanu mfungulelo haumpi mbahiru au ngamla uzao lelo no vubu namnamie ebanu mfunge tumu au mla uzamba biyo mtoka ula maudu twaidi au na mwede Arafa kabo jabali tilo ikoni loba jabali Arafa la ikoni na mwede Arafa ikoni po Arafa hanyule opo Allah bila hizo ngotu mimi tutelo ebani Arafa hanyule lo hata maudu mtoka swala idingira emu ifanya daho bi Arafa ni namjemu na biada ukana bara namjemu nongone zimtwa biabo ikayao egega mjwa enamna natashelo misiri usikwamba يا فخر وماذا نقول بك يا فخر الدين اتصلت بممتك التليفون يا متاع الى دي صعيدي لا دور له جبت كل سنه وانت طيب يا فخر عيد مبارك انت اتصلت بوالديك في البلد وتليفوني هو زوا بشوف منادي وفخر سامبا لسه راها ليه زبري بكره مولو امبارح يوم عرفه وانتوا تسيبوا عندك يوم عرفه واحد ولا يوم عرفه بتاع جزر القمر اليوم يبقى يوم عرفه هنيولelo maulidi mjoko swaleidi au jana alafunga mye hao bamlemeo au hindi banga mye leo ezebetizi sifambi wa Komori kabati mtu bitamba hizo ezabari mafundo nyumeni wanzo jironda kwa wasomo jao namdetse mafundo nyumeni namtiri dunki namdejei zerugoza hali ekempamba hindu bode mwasa hemani ya mwadaya mfanye pandu ujoka mwade mdetse mafundo nyumeni wanu ujoka mwade nede atahe upanga waola na labusi ya jirungwa mdemegoma za majini ujoka mwade na lalike wandu mhale mbabiza matapimpe maele na ipenya na majimbi mdo jiri yankodeze ifubani mdore mamulidi na udodi sama na madese na nama amada wala sijua la wama wala sijua nzuwa wadungozi na wadudu suwa na ma basija ukamangu wajifufua na mdegei suda hizo za hali hizo zonje maswafizo na mdufanya na mnayo ngoma nzoro mweza ezanza haya kamtutazaje za nyumeni na mwende eni ujoka hende haya mnazi atunhezi fubane mabaja apuwa wananku mwende yale mbezo da honi wasijofa mroda honi hulu wananku hune makudume ne msamtinzi na myabalie mwende matimbe nga mamzizihe na mu apukisu ditu madwa mbilo hali machua mazoni malahoni haina ujoka urohana funge mkaba ya hunu hirizi asijofariki ya TM nanka ame hunu yafanya Roberto Baggio mdodi mtozi unoni alafanya mtu nashike na mku nkwe kadu wana nemru mshe wadore maneni mrado ambe eweza we kata njingio na wewe jodi su comportement ra chwara zono malaoni atu ngabo kama zuri zira tsiba zomba inna wajadena aba ana zinuri ziparisano wa baba hatu wado tia hirizi wado rema mulidi wado rema daira wado papandu wado rema ngoma za majine kengabo tambo mjini ekeba fumru yo jahaba esenti dongo boko arumarongo shina jana mkaza paruziwana ebalunu kama fundi nyuma janyu meni nyindo matongezali walao njawuzia eke utinzi kuutile ndaidi eka upama ele ndarengezano za hemajini uyakazo ndo akazo barini zirengo ekenga umwade ntore megoma za majini eka gota bihe ndare memuli ndasa henyipanga za nkudi za ola ndo jirungana na mitarimbo udwambe jini yahe udore mawana kulbatri na rulade ebanga mashiraza rwezo kamtuza shele na himide Mwenyezi Mungu
weya jayarone so ukweli mndu yasubitia mbekana wala sikaruma ujinga qul law kana abaikum ebana ngwa mzani wa karuma ujinga mtoto kwa mafundo anyumeni wanu geba kiwewe kanga mwade utiparija la pitali utelela pitali utifanya opere endarenge shingo na putu na vurabana ndi mu bihanye na feleke mafana utiyo karoni eke uhashubi utele ipasula endarenge sibiri na samana na ngo kaze jao eka uone ukasava pa endare ngoma za majini endare mulidi endare medaira ezali jariziono pia wono dahoni wono fumvu la makaratasi la lettre za renverser wa jimu ikawaula ikazwa mna calendrier wono yo mara ya tupia ebanu mziona kama mjaziona banu ni majanyu menika mtoto mambe wongu tuamba mnyanya na rabweso ebanu mziona wo ujinga yo shirka inu za bari watijo from dahoni ondo akaunu pia wafu watijo kama mrumad ondo ale hazira we pia ono mru katera doro mpira no atiti ono mru aruga tumba zatiri ko valete no ende afulwa ono mru la afungu ikaba ya unu afungwa mboti huru afungwa mboti unu amamjifumu ya trubu amatarza lamna jomba ya tuvazi wa masairi na mikunku Tarzana itumkomba gena mbonzi hunu bila na mikonko ata mapere hunu atia afungwa ikawa ya banu afungwa yetu na mwiduni afungwa atamnaka mewa mnabati banu wala dianzi zindu yala mafuna nyile na mapuzi ya dil musiba sada alafu wacha wandu watamba na mtata cheba taishobo yo shirika ino kana ele fu na wananyile na ya wanu mziona kamjaziwa nabo shelewa wajanyumeni dunia ni ubabu kwa tetambeze kati poriziwa wanu karuma ujinga majama wana mdaruma ujinga umu emalawe hatu mimi siona ikoni mimi shele siona ikoni ebariju hamweze fizi zitegelo bari niho wando bo palindaru wado adore magoma mpa wado zinagoma areze fizi je na mwede mataize fi gebano wazugo odore fanya hit ezenfi wazijaza unu pia wanadore magoma za machi na odore mamulida odore madaira owazungu sasa kidisa fanya hazi mnatso temba kilia babayo basi enda aibe vacances Mwenyezi Mungu jua uni washindini sha enabe utambi na beja mdobi nipoze mwana ntipu nezundo wabaki shidini kwa koza nezundo wabaki zinda zila ramabia jana tikara mpango ya badamine mwana manurudini mbaye na zindizo ramabia ni ukana mdaza mabuli mafundo wangu ato ujabo olio ya hamba ukana evanika lindawe evanika dunga madhabi lai evanika dunga ushia au evanika dunga usunni au evanika dunga khawarij au evanika sonwita ebanu bora kaya arafa jan ulemengu kamili nganyina maislamu rahana Arabi Saudite baingi wanja shongana hakamu nganyina maislamu rahana ebanyi mdungu madhabi lai au dini dai via ukaleo ya umuarafa shakare ndo ravumwe bari lemewa bajanari kananza ya hata garjo swalaido ushao leo ya umuarafa yabo maudu ngarifungao abweke jana ya umuarafa enusu wafungulelo na yo haramu homrufunge nswayidi ya umuarafa maisilamu pia uja watsanganya ika usiku zima undo usiku wandu walobe made juma ti pia walo harumatwa entwabili faswali li rabbika wanhar watinzi wali hasibabu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na mjemdambie anu madhihabi nda yabe ni dini live banoze ntunda ruizo yo ina usundu jo fanya idi anza na mdetse cinema alafu usiku wa malelo wandu wapia mbabiza mikate wafanya mbabiza magato wandu watinzi wana magonzi wandu wende wahale bahe ezembwa zijuha zendeza tinze emaisilamu walo shindini wawategazi wawatizo zontipa kuna wanafundi wa jambi tichao mafundi wa odobe bana suma ningu jondi bari apashia Fatala nabi Ali abu wana ma ya wahi Dominico Nimano watu mhono hunu wantu wabine kakajata yoten izabari ya umuarafa lelo maudu wandu wa swaleidi yede namna ulemengu kamiludio haumnambie mtume ya Jakomori ebana jila ndaho hivi
be namna mlo mazarifu na zida mjama bila rugo kana namfanye namna usilamu uriyo mrenzo tulamba kana zindi zura chora ziona ikeko mori yabo kana uparu jo ile wandongo ya ukana ibaruka tufanye namna zabari ibanza zabari iliko usompi hata rijari sanganya ya umwarafa halafu bande abambe na mtika ibasinga rijikaya ibanza zabari kama ruambilo wandongo za ukana mtofikiri basi mtidunge na mtofanya ba tafikiri ntiti ya uka ezabari wakomori mtore jei eni ujokana problemi da rema ngoma za majini eni ujokoza enda renga mafura na sibiri na so mwana putu na shingo ya jiti ya ukarone kapa suhele karo aweka vunzi ha maranti rugoza la pitali ujoka madenda renga mtari mbona la busina na nyipangaja do jirungana na mulidi do jusano jiwaba na urema wana kulbatri na wana rulati na wana ha zabari mtofanya namna hii akizo ndizo macho maziona mti ndo mdo achanga nje mtazi na ruma ujinga mtoba karuma ulaba au kana chao ha banu walokomoringa bafunga leo na bo yo haram la siyamu fi yawm al-eid usiku wa eid unusiku ukana na mlemwe mfurahi kulu bi fadlillahi wa bi rahmatihi falidhalika falyafrahu huwa khayrun mimma yajma'una na mfurahi mjibi asikartura leo yabo mba emna gonzi watinzabo nguji wakasujiba yabo gabjo maudude njoka ufunga mimi maudude njo ndisola mba hindu ebana yamabya ni mziye mvumwele bananga nyamandu arampira waja deuxième mi-temps jana rifunga tumuri lewe pia riduzuha leo ngarivuma ebaba leo ngamvuma waje ngamfunga wetumu au ngamlaomba hindu leo ngamfunga wetumu au ngamlaomba hindu bwakumuri yafunga tumu ngaru muharam emana mtofanya idiri uko baada ya yaumu arafa intwabili mubasharatan iyo yaumul eid al-adha al-mubarak iyo ni wandu watinzao izi takbiru wandu wazifanya riwembe Mwenyezi Mungu ikerisamihilo halafu kama nzo mse wandu zamvu wafanye twabyambi halafu niyo niko mwambiani ukana ngabo al-kaba'ir ngabo madhambi madiro mahu enge mjuabo mjuwa miji palo wandu walevi ne eliwa twine village ne witi na izopia enge namna mjao miji ni mwezi wandu wati swali no somema ulida yode namna mzia wabake zetwabyambi za jo propager ekela mna mwanao na wandu wabango wasoma maulida au wandu wabango waswaliyo idile lo bazi nkarita paruzo na bahanu teleti somo misiri yabo mnajeshi au mufti utujwa hizo yamba wodo chukao janabi kana abo idi atujo somje jamu tafiti na menye dini ban enu dini dai bin emana sodunga Arab Saudi kwa mamba hiyo wao ndo madunga waina watu hamba ban kamtudunga Arab Saudi kamtudunga Iraq kamtudunga wazungu kamtunu yode mana kana nyua nafiki innal munafiqina idha qamu qusala yurauna an-nas wa la yadhkuruna Allah illa qalila mudabidabina baina dhalika la ilaha kamtida nyino wa nasara wala ilaha ulai kamtida nyino ema islam kamtida nyino wa nasara kamtina mdio wana yabaki yangu mtoto mwambie kana ijumanga biyo idoke mfomoti be jumanga ile jaliko wandu wado beza ndo swale ile jaliko kaire juma idoke mfomoti yedi jambakisha ni hapo izo tunogoza ukana mbuya puwe wandu hitu izo tunogoza ukana mbuya yangamize wandu usiku wantu aidi unusiku wa unika wandu kado unusiku wa hidaya unusiku wa mtintazi nyama manyisizo wandu amungu ni dae manama msa na fundi Musa ende ya unjilie babiza misada ya wajiwado nika wandu wawahezela pitali walise wandu wazire wandu na wabango na serikali wanu mkaulidwa mwede matsahe mba ile mjomnike wandu sawa watu kwa udochila ni bateni mtukacha prime 90 na ya hala obato ireo umweda matsahe ntole ya falasika na plastiki na ne maungu abasa ngeo na kulori mbili ya zinzanu yode yao la ya menye ebanu mduli mjanga muwa wandu shane zimpare ni waparonizo amungenga mukazo banu mwambie ni ya ukana babo mndu mhuu fanyo hazo hazali handumi ya mndu ambaye ndambie fakari ya ukana ngasi garifanywa zila sina azali shangari tambi hao kojo ambao watoda onae mwambie kagari mishili yao gari mdunga hao ya dojua hizo ambao ebanu kama nzomri ya dazeje usiku wantu aidi mri hapa imba nguo njema ya haa jana ya umuarafa yabo 10 min dhul hajj aidi yo kentu akume yaho mwezi wa dhul hajj emuyelewa kwa mtaelewa entu aidi aidi alfitri yo dro kentu ya 20 na shenda awentu ya mengomira yabo ujo fungentu ya mengomira na mweja iloge hentehe alafu aidi al-adha al-mubaraka yo anduka doli ndo mwezi yo ke ya umuarafa ngiyo twashenda yabo entu akume wandu swale yidi nibanena usiku nyitswenda mate wandu gazi bari yaumu arafa lelo ntwashenda lelo ntwabili
Intwa kumengara swaliyo yidi haina usiku haina maha mchofunga wandu mchowa wandu haina maha mchowa wandu bure mfunge wandu bure asiba bude aidi eka yosuna awe eka farudhi kifaya eka mtubulia wandu wafanya eba ikinga bongoza ukale jeshi lipula lendela uwe wandu etindo wa uwao etindo wa violo wana etindo wa firao etindo wa hibao shanga mtukopwa jeshi na usiku lichono njia mijini mwa wandu madalo wa wandu ba wamba janayo muarafa wale wede nswaidi o wandu washiriki yoka mtu wambokana ebano mulide unohenda ebano zogoma za majeni zinza henda ha ida ini henda ujisano jiwamba mchemji henda izono goboko mdulo na akili ya taratibu na mjerke ensi ay mafunda nyumeni aina ale shile wene rambu unene mafunda nyumeni mdia tudungo wa nyumeni dunge wansa haya gawe na ito shahura enda tahi mkanda na ikemba ufunge wana ama mrupo mkata godogodo mkata jungu bayo dena mnala jua raona ngawe na derema utile dalao enda renge babala sarveti ulile sema judo jikaza dodo ukazeja ngawe mlemevu enda pare wandu wajwa usome badiri gawe made enda pare wandu wajwa hureme daira au hureme mulidi au hureme ngoma za majini ha ezo sideze kai ngewa na basau majamu bana mla ujinga lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni anka shay alafu isabari matosele girla ukana mpakani sisi arafa ya hatulelo abukarna parjo swala idenso abidi ngarjo do swala nswarara komori njoji wange braba namnijibu komori wo uswale idi nswararu ya muarafa yo ina ujosheza nuko izo kutuma bianisha abungena mteso ulaba rogozi wa taratibu atakamtuishia haina utoka utabania jambe mafundo nyumeni wanu jau kena ukiraina ntwaidi ya alheji ezembazini solo pula zenda zo wa wantu lelo usiku wa furaha lelo usiku wa hula lelo usiku wa usamihilana lelo usiku wa utinza zinyama lelo usiku wa ukana wandu wa onendo hatemba umde wale mba mkata ya jungu au yale mba gonzi namba maele au yale mba maele namba maswada kanga mjua mniki wandu mizinga na gazi wande wa wantu ele dhambi shindini wafanya dali dapo mabanga ibidi yoridunge namna Mwenyezi Mungu na mtume wa janiso eba nyinga mshekezao da wapi yodio mimi nazoni juu ema mufti ne makadhi eba nyinga mshekezao dini dai almadia kama nao parjoshia mufti yabo yambe eda ira inu ndo bia ifanya oyi mtume au sahaba ndo bia ya do umbena mnayo ndo daira nasira wa innamal mu'minuna alladhina idha dhukira Allah wajilat qulubuhum yudrinda la ilaha illa Allah wahdahu صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وأهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولكن اللهم صل على سيدنا محمد إنما المؤمنون وندم وكولي وقت وشوم يزنغ نزيلا ودورindinda واذكروا الله قياما وقعودا ولا ina mbele ndarenge mkata godo la ilaha wadoji sana mihono na udoji sewe mnamdu amamna ndikape bahola nge mmade oli wakaende yafanye ruqya sharia au yende yaone doktori ya mangali kabala katina kaya au katina pefu au katina sida ana mparondo wabo wabali mitari mbona ndiriza kutwa watu adori mamulidi la ilaha illa Allah wadoji remana ufanye mulidi wadoji kana sinema mwalimu amba bala jaujo au wonge video ya tahirizi hunu au wonge video ya funge mnaidi ni banu au yonge video watinzo kudumela la couleur kumena mfukari yabo de video watinze mnabuzi chao na lwezi nyonga endiniti fanywa chao ya baki na registre leji abali ende za hede ya dole shele mnagonzi wa izali zuma zuma jai hao kama tumkana oda honi mdu kamndongo viroda honi adonya maishele wanazira si walembeziwa ne makirtasi ne mafusi ne mafu ya izo desko to hapa isi to biada zivizino usoja mtola wa maujinga mtola wa mashirki mtola mweone siweza kweli mtobaki banu basi ukana mtola wa ndo mtu kanza mwambia za kweli gena mwedi wa ndo wa ubaki arumeda ira ne zongoma sama jini ne zekuta obba bila keti yeshele ha ndiye yoti ale ku yonga sina de 25 ans au 30 ans 25 ans ikoni waloziko achaka ulowa wakaura mangoma za machini hidi mbaraka mtuku wallahi lazim ngamuna ujikatu wa mamadu apocho ufada sabahunu fundi Muhammad Sharif nguna mremaka unu fundi Salimu fundi Bahsani fundi Barawa fundi Mkuba fundi njara yukakwa chaka yapo shamimi eketi ono ndo abangu adwale mingoma za majini no ile zefizije
au ando wapasha hula kwa jala sha wende wazikaza rumamani ya mwadaya wende wazikaza barini ele dujali jali regele deza imagine wali mweya wamba marhaba mejesha ulashi beshlo marhaba jini bahara au jini msomali hana banjeri mbeshlen marhaba ni watate mapele pandulila mapeze tsanzima bihanyane maile wakaujwa mwambie nukana embade seri keja kanje mashesha ula Allah hizo sisi wono mbunari sami wanangwa fuanza ya kwa sukofura misigo mwende mpambali kwa bodo mwanike majini watiarumwe ekuvedi kile ya majini mana mwada yanga mzeshelo ya maja basa wallah haya omalahoni hatu omwagoni bana ngono irasishi umu hata ufikiri ila hindini uono makiritasi ya zingiziwa uono maharufu na mbonzi na mizi elembeziwa odahoni mwagoni ha fie samoni wabiswiri haya uono mnenya majati ndo bala batimbwa ngama bala na muidubise yapo na mtwetinza muidubise yapo ile ngeto azaba batijofa mrula oando akaula pia wafu batijoka mrumad oando wale hazirewe oando wale ula toka nkili oando wale ula watu wamo pia eizo wakama fundiru asheka wataka kama fundi komari wakaya je m'en fous ke wakama fundi kabati wamba kwa jamba mimi tamane de nasome njena bi hadha halalun wa hadha haram يقول تبارك وتعالى في محكم كتابه العزيز نزم بك ورنغو هامبا هنجي وما كان لمؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون الله كان يوندم له يابو كان يتيوندم وجاجوزي دنيان walum riyabo yanambie ukana tiparono hatu watinzo mnainyama hadziwa au wapasha hula shambashini kwa majini au hansi omnabuza wandoba ntodo mzungusa au do mshilia au mre ambo hao kajaparo na mpindi alembeziwa mnaijavu au kabati mri tika utweze ngori kaura mpira bala ndwa tweze tiriko au mnaijomba hatia mnahareni atia mnakamebano alafu woka mnaipande wa kirtasi ila hirizi au ifungwa hunu au ifungo shunoni au mabajani au mndu atamkunku au mbere zila za ndizile Allah hitika ura mpira hivi mbedi finali na deri rongo hapo siwa kim dime kipu bia der joto ngazar shinde wallahi kada sigar joshin basi wambiona tsengelo msiwa kiuno baba mjo mtapi kaba msiwa kiwa maana na jana rengwa mi ataka mi ura mpiraro maaba ngamsa joueur kenga mazo walimu na mwalimu hadi msiwa kiwa na 11 mjo mnikeni msiwa ulate tuzo subute wala kutoka utogazar shindo wala katonza siwa kumsiwa wake tipuliwa wantu sababu nyimli ndio ndio tenda kumsiwa wasiwa kiwa na rupi wale wadu kwa majina sini ya jana wadu ni kwazi ndwala bufange tsorenge mbandi yobo tirenge wala tila tala fure ndiri ma finaliri shindiri hunde kupi are mwalimu ajangu dore mama ko tina uto wala wanazi ndo 2 milioni so minja kana hindu mimi minja rega iro tataka to wali za obaye kama na bala macha kama mtukada bode mabe kama ndo mata Neymar na Ronaldo na wala mjomba mange video fanye cho ngenda sa ndo ngenda sa kokwa hona namba ya hondo hare watu wanike mafuna na masairi izo ngo bukia akili wenga tuifanyazi abongei wakomori ngebidio wafikiridi ngosi haina usiku watitoda za mjimzima ulo asisi karja janzari subali charamba karjo ulo wapo ngabo singarjo swalusha mjama bana mswali ejuma mfumbili ejuma ranzilo le juma ganjo ile swali mfumbili ngamjomba sisi ramba wa atiu Allah wa atiu Rasul wa ulil amri minkum ramba ridoto ya ritawali namnijibu ngazala jamba ejuma ile jaliko ndwa dungo uleme wana bandu kwanzo wa hiyo ndio wale maele ya he mtamio ngebidio ejuma ndo swali mfumbili ngabandu danyi mjomba sisi ramba ridoto ya daraki hai ngabanda chobira mnei daraki yado ndikajando swali juma mfumbili ndio mchukua swali juma mfumbili hizo ngenyanzo mwanadamu waonese wafanye désobéissance immédiatement Ebanu mdazisa hindini wanu ebanu maulama waloko mori ebanu yonsipanga nyoni ngoni mufti u mufti u ngabo zindu zabidi ziziro hanfu au ka madhambi madiro ya heli watu owiji shirki hizo leza tongeza ndo arora nemeli halafu mriamba ngodo ya swali baada ya umuarafa wote mrokana ya puli wa mzinga au yende ya gazi au yende ya mjini haonde waralo hizo kwezi hizo kama tifundi ujo jamani ya zabe shangwa jojo wanu na mdoto aze sadaka nyesemko na talie entinu ikajawi entinu ikaenda ejo melele ani kanti
ikobya inafuda tukautoa darasa banu ledo ambe banzinda zibe za leo tena banza bari keri yo muarafu nswabili to swaleidi esa bari keri to wabuli ni mria swale usikianza wabo ke madhabi jao shangara ndo radu wa wandu nabo ribuli wandu wa hiba ribuli wandu wa shiriki ribuli wandu wa violeo ribuli wandu wa hafa ribuli wandu wa kwa tina wa fira nao izo tipi esa bari izo de sentiro abidirwa nizo shati mdukana ngamswalilo au magudu haswala ya sunna au swala ya fardhu kifaya bango bando tutoswali hata ego ndo basi karutu swali besajo jibiwa mimi twenda idini au anzone dene ndio twenda idini mana besajo jibiwa banu mranti kolele jeshingeli pangwa we ejuzine jana yaka mtu mijini no amba na mtulidie ba emergency wala wanambuzi wadunga amba si wanrori amini yeze fikira za muwahida ula onda ula wadaona yeze fikira za hawa na mdambudi wa komori digosi arumaizo ola dungo amba gufinalize les sociétés wamba e kaha daruri on doit déplacer et Ramadan ashila tre badi sinanye hari e kanga bo ni problème on doit déplacer Ramadan wando ibe haja saidi amba ajizim 4 miliari ila haja shanga uwengo msaidia jizi usikila mimi basi mimi sijonza nende nafanye doktora ya Emaji nende nafanye recherche mimi mama nifanye scientifique nende na ujue Emaji msaidia ya nusu kuila mduna jiani uwe nifene anaambia Emaji msaidia nusu kila 3 miliari abara jeza biaza wandu 4 miliari komori wandu amba kwa jati 1 million wandu komori wandu amba 800,000 au 900,000 bo msaidi wala unoda ya viala yala ya unoda Emaji wanajuzi wataambekana wandu waje 3 miliari hata shiniko ajate mizi 2 miliari adu saidi gujwe miliari shoiti ashila atre olabu waduko kwa ndo mkalatizo bwana waziri ngorambia je bwana waziri washila emala badaru gele mkalatiza olaika bidi telefonizi mfotedi 3 miliari comme jaona on doit ajuzar mwe investiture wako wakili 3 miliari egenyi ziumbe tu kabisa mbeza telefoni zi mfoto niambe ashile msaidia aja tanga bwa komori uwango wa msaidia usauja tanga aruando 4 miliari harumati boko rupia kwa jatibu mdima amada zevot mdima ba yo 10 millions yo mafiti mdima ba c'est sur ton jili en 30,000 euros ola mnaitwa panje mnaitwa nyedo wa omeza shonga waitwa dawa wa mkababa si on jili ya 30 millions ana wajambe zero fan papa wangu adibe haruma ni african kama tukao janvio bani kopara emirati yanga mato maendeleo nda bitsene katsinda yo ngama twendi ni tsene katindi yo ya ode maendeleo makau ya linda si ndogo tsindi yo ni mtu na jena be ngabo wandu wanzo ngemnanti we wa mndende ama wato ile ngamateka wala kanza vubwedo viba bese bala nda aba viba aba mnamsi goni msaidie ondo ajana ngentino wa irenda maya hango atsukanza wa irenge hamvu ufati wala unobo mnamsigo wewe ndio ngenti yafanyiza nzao alhamdulillah rabbil alamin Mwenyezi Mungu jora unia wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh wa afa minkum warjuuna